kandi tujye tureba bingi omubikozirwe bamanya ariho ibintu bingi munonga ebipeni bikorwa kuko omuntu wasafita bigambaho kuko kikumanyisa nti tubikozirwe. Now this time tujye tugamba hariyo kandi turikwongera kureba n'ebindi bikweyongera kukorwa. Omunyankore nibagira wenta sima neburo waca nabo icyo nikirungi cyo warebire nijo korora akaye mukoro ombashitebekanise bakakireba in their wisdom bagashanga kiri kirungi kugira ngo bazaguze ebintu bikozwe omubwire bwa President Museveni. Nabo icyo nyowe mu studio nibanyita Vincent Mujuzi hano yarabaju niho mwami Tom Karhanga sebo nakwakira namusi abo kutureba TV West wabare munonga mutebekanisa wa programu mwami Mujuzi nibanyita Tom Karhanga commonly known as Omwengengeto meya Buchiro Town Council kandi nashemerwa bwa TV West okunyeta no kunyakira omu studio echi wabere mnonga kwija twineho honorable Derek herself honorable Roida twino mujuni twabani yogo no murundi kandi cyatushemeza namusi abo kutureba TV West wabere mnonga umutebekanisa kandi umwami Mujuzi nibanyata Roida cyarukunda twino mujuni cyaramuhimbura bakataho n'iryagamba nokora kandi lady councilor nijo cyarwa ya sub county nyenda kubara musamwena abakutureba kandi nabakuturikiza kandi nsima TV West ahabwe jintebekanisa mwe bare munonga. Yes ntwenda kwakira ubundo murundi kubaha abo kuba okurugabo kagambira abantu bikozurwe nane kubasa kwiyongera gukorwa ikikuru munonga yaboniwe twakwakira ubundo murundi namusi abo kutureba standike program yitu yabare munongo mutebekanisa wa program amazina ndi Susan Rutafa speaker wa Rubaya sub county vice chairperson wa NRM kana inashemerwa okubaha omu studio za Radio West no kugamba n'abantu bangi ya ngoko wareba bona nabebembezi babantu abateriwa karuru icyo nkimanisa ngo bagamba n'abantu ahagurana babahamye byebyo ebikozwe so mwarazi yogo nicyo twenda kugenda ntureba kandi nenshonga nkuru munonga nyenda kubanza hari yogo ndi yarabaju omwami Tom icyo kubanza hakozwe ibintu kandi biri kutebera mu nkora ya government ebiri kwikiriza naje na government programs omucheka icyambarira district na munonga Rubaya n'ibicweke bindi babare munonga webare mutebekanisa programu nabakutureba nyenda kutwara mu gishogo gwamani okusima government ya NRM na munonga his excellency Yoweri Kaguta Museveni abwa policies nungi kandi ezimpureba zituyirehare na kutwahika na kutukuza nindeba haraharungi kutukuza honorable ningashi akozere to me yenda kumusima abo ku implementing government programs na munonga amizi Kabuchiro Town Council atwine project yamani yamizi kandi twatandikire abo kuba tukatandikira mu district twatunga design yamizi agwo kwiza kusavinga Buchiro Town Council na Rwanya Mahembe icweke kituherire na parts ezindi ezo mu rubindi anyenda kumanyisa bakutureba ngo omurumo gwe katandika gwatandikaje and as I talk ninga hati emwe byakozwe design roho traininga water user committees twaba training abona kandi barho twadrilinga amis ningashi kunkuba ningamba kakondo graft flow scheme hati nangwaneza kuba ne Buchiro Town Council water pipe system abo kumare bicweka byone bya Town Council hamwe na Town Council zinegomba resiteri so amizi kuba pemere bakashanga garmache basharambo batimbagandi ko kumukimanya abakunde bana munonga bakurugomba bicweke bya Buchiro n'emyanye terire tukatimba amizi akumwa makokera kandi garho menji ntwenda kwijagaraka kutimbagandi mirambi agwa amizi gona gaza kutegwa gazo mu rushozi kureba ngo amizi gakanya
gahika abantu ba burijo kandi gakavaringa town council yona hamwe na Rwanyamahembe n'ebicweka ebindi ebiteri nyenda kusima munonga aba implementers ba program egi abo kuba byone bikozerwe ni byingi a memorandum of understanding ikasayiningwa yatibwa umukono RDC chairman wa district kao mayor Buchiro town council abamizi Ministry of Water and Environment and na chairman wakachiko ebi byona biri in press and I'm happy kureba ngo amiza gagagire on budget yihanga ya 2024-2025 so nsima nkaba kutureba murebe byoma billion bitimbanizi agwanizi ngo turije kuba nterana gaza ahigura mu rushozi rero buryo mwa akatungamiza koko za programs ezindi kusima kureba ngo on projects zoine harimo oku implementing government programs na mnonga poverty eradication okozirenguto wakora amashomero and water project says harimo boreholes arawamiza ga solar harimo amizi game dumo nagand gone kureba ngo at least buri muntu wena yakwamizi ebintu bingi but ekimyenda kumusimira 4-acre model implementation no buyagire kororo ensiyone kamutahamisho nabo ku implementing program eje ya 4-acre model kandi president Museveni atwire na agamba kandi na value addition training zezikozerwe okutraining abantu how to add value on products zabo koko bano gamba value addition tokuza kuzahari no gamba nkembire yo muntu arikuhinga akajinyuke shande yanyuke shande na yongeza mwesente owarwarwa yata moto gushabiri yayongera value owa ainedram yeyo yo kugiteka biri hamuka waraji value yagira ki yatemba so echo ntukimusimira and the same applies to milk koku kama mate no wasakuteka chai ojiguza abantu biye musente okora amashita oyongere value abantu oyihe musente nyingi hati okora yogurt kandi cyo kibire cyo mutano munonga kureba ngo riti yogurt kandi nsima OHT sa president amudara kuyabira rukororo akahikaho yasima munonga aba implementation ya government kandi zatwire na jumirira kokuzo muri yecho oshanga ngo buri sub county na town council zakabahenimi kwenda ngo zaze entemungi ezakubasa kurugamo amatema rungi munonga that is kugira breed nungi ekabaje kandi buri umwe akahikwa nyenda kusime kindi projects ezindi ezamashomero eza hersi atuhire farasi omarwaro ya hamatanka ganizi ya haburikintu and omuntu kwakoraje omusimu so I thank Honorable Roida for the achievements so far registered on the ground kandi nangwa no munyankore nagira ngo echambo kirakutambira kikubanza ubututu yes umunyankore wombwe namuba wakirebe nangwa no munyankore nagira ngo buryo bw'empogora nahe baruci uburyo bw'empogora nahe shatikire so for that matter nsima programs zezimwe kureba ngo azitire mu amani kandi zibere ziremire nangwa ngo kuturabe ntubigambaho ando mujungu na kose kigambe kiba kugira ngo you give a credit where it's due it's very important omuntu no bwara bakozera kantu kake okamusimira ebindi nija kongeraho but
Thanks so much, moderator, for this wonderful program. Yabari mnonga bamwita Tom Karhanga omwenjengeto meya wa town council ya Buchiro umurumbara district nabo cyo nyanoreba nishukuru abantu baragambara nabagambe byo mu ground ground omyanyi y'umukuru hari inguto hari intindo hari amashomero hari amarwaro hari miza hari projects nyingi mnonga nanye ndatubanze twakira onareba kozire ibintu bingi mnonga ibyabantu bari kureba na misho konka hariho kiri aheru yambara the Koro event what was it all about because tukareba yabe yamani and then abanyakashabije nk'umunsi kanusutu n'umuntu akunda naenda kurumba room so talk about it bari mnonga umwami jurizi icyakororo nangwa kikatangaza abantu benshi mungane ngira ngo ikiranga ari kutebekanisiza nk'omuntu ikigumaho kikujunda so nanye ningira ngatunga chance ejo bantorana naza kororo najokera abalisa n'abahingi kandi nangwa president akakikunda abo kuba akana celebrating achievements ze kuyaza habutegeki ibyatukorire kandi nitwe twena ngutumusime mazima so yije yantorana kugira ngo njokera abalisa njokera abahingi kandi nangwa yashaba ngambe no rurimo ruba kukinga local language nazahunaga mboro nyankore abantu bashemererwa bampurikirize bandeba bansimira kimwe nangwa nkanda kumangu nejo speech nebasa kubonera etyo kunge kabonera abantu bashe no bareba abutwabire tugenzire nabo bashemererwa mununga kandi ngezaho kusima president ahabwa 4 acre model ebyo byatuyomise kandi hamwe na value addition wahura meya Tom yagambaho 4 acre model tukatandikana nayo tutyo mpora yije atwegesa okuturahinga binyasi okuturakole silage okuturagaburira ente zitu yatwegesa okuturakore artificial insemination twagenda twabikora ente zabonera zagira amate menshi hati kutwahereze nangwa nuwo kukira kugamba ngo abalisa nibakira kumuvunana ngo amatete gine bay hati yija yatushomesa ebya value addition nabikora na family yanje twakwatanisiza hamwe twakora value addition twakora yogurt nitkora yogurt y'emiringo eshatu different flavors twine vanilla twagira strawberry twagira na plain so abantu nibagikundira kimwe kandi nangwa to the extent that my milk is no longer enough hatiya ndiyo ningura amatega bataka kugira ngo nabomba yambeho aha kintu cyo cha price cyo muhendo gw'amate so nibazaganyirwa munonga abuka value addition kuwa urameya yakigamba wayongeraho hamutindo gwe cyo kozire ningaje cyo producing akasente nikeyongera noza kushanga ngo lita y'amate kwerera ishinje runana wakora value addition ukakora mwa yogurt nkeje yo kureba ushanga hatiritemwe nugihamu akasente kirire yo munonga kandi angwa ukuriyetinga nemirimo y'abana y'abantu norabona abakozi nyawo utinkukora of course niteka ababishomere ababishomere no bareba ejo nemirimo y'abana kandi tubashashura esente nabo babasa kubaho so kororejo nibyo nabire ningezaho kushobora kandi kusima president witu Museveni ahabwe ezo development zone za turetire na wa abantu bingi bakabire nibenda ngo babikore kunga bugumireho biryaho tubyanguhi genda mamani mingi you have to commit yourself kandi ugire n'emico ecyuwazamo orengo wakiza mu kikunziri wote muno mutima gwawe gona nubwo ari bingu cyarga mugi so ngenda kusimira kimwe aba batushendekerize abagenzere nito kororo tukaza ku celebrating achievements za president wetu yabare mnongo of course twine hano ya studio kuko nagambire koko kutureba team niyeji
ninyewe Vincent Mujuz omwami Tom Karhanga ari yaha twineho mucyara Susan Rutafa speaker wa sub county n'umunyambara district twineho narebo Red Kansara Roda twine omujuni nawe tumwinaha nawe turiyo mu Mbarara district kandi turebe bikozerwemo nangwana n'abantu abatire mu mani mingi kugira ngo byakorwa bityo so hano reba nk'itwantu tureba ibyo babikora maze aga yogurt aho value addition abantu n'ibintu bingi munonga that alone is surrounded by so many other things okutaho kintu ukagura amatega abantu bakatunga kasente ukabenkareginga guza mukurisa ukargaho ukagaruka ukakora ikintu ukakiharurenga ukakitarundi hati ukagabemera umoka entungukaniza ibintu nk'ebyano kandi ibintu bikubaho kugira ngo bifire byabo nahi n'ababikozere ningashaba abinspiringire kubaho so echo nchukuru munonga twina ucyara Susan Rutafa uriyo myambara umyarubaya uriyo mwembezi w'abantu kandi turomba what has been done in your area ebyo kwasa kujyo neki ebyo kurebeka akatukabi you are here to talk about live things abantu bakwani bareba iyo bari munonga mutebekanisa program kamaze nsimera hanga abizoberi kandi usima bona reboroida abo byatukorera nk'abanyarwanda rubaya giteyira amapu nemwe mwabyegarikire abo ko mwana muhurira icyo kugira ngo kumutorana abo burisa no buhingi kujwekera ihanga ari umunyarubaya iki cyonga katarubaya amapu kandi ngo nyenda kusimera mu ruhanga abo kuba kuyabire nagamo mu speech akana higana president wo kwija kibanki mayisa ngo ari kwije ito ngabanyarubaya igere neberi achievement tuzagambira hebindi akabonero mukamano wogiro no maramiza sejo nacyo ni nakitandikiraho kunka hariho ibindi nkebi onarebo rubaya ariyo nagita map abo kuba hata naturetera emishomo yo burisa no buhingi aturondera ababishomere technical people rubaya yari y'imyaka yenyuma tiyo rubaya ya hati abo kuba natera mu mishomo ya agriculture batwegeso kinga okuriso kingo ko murembe oburiso ko murembe kwanke foe kamodo so icyo nyenda kukisimera kandi mukamogo rukereza vision ejo uzimana akagumaje kwiri icyo ni kusimera kandi ekindi nyenda kusima abwe n'imyezi wahire rubaya nke gomborra hamwe n'ishomero ryitu rya Rwansinga High School ye bari munongo hati Rwansinga High School tuine hente konka tukatiteine nimi konka nyenda kumusima tarakomera kutombyo musomera ente nezishomero ezo wazire bayekozere mu murumo tukagira hentezo abana bitu n'abashomesa bitu kunywa mate hamwe no guza surplus nebuzugo konka a contributing cyangwa ishomero ryitweryo ahabu kuba hata akatereze nimi iyo kubikira umuntu yakwe n'imisho guto kumurahira mwana wona ribon tukurahira abwe n'imyeyi watire ngarwansinga nkishomero oyihireho negomboro kachereza naganda magomboro so icyo nubwino abo kuba naba ningamba abishomero ishomero ndiyo mwebembezi rivarone bya politics ndi chairperson board of governors finance so ikindu gamba ni kimanya ikindi nyenda kumusima abo kuyija rubaya akabo mugasho twena twino mugasho konka haro kongeraho abo kuba kubayizire akahara habira hatakurabo urutindo rokuza cyenshama hati cyenshama ekayagire hangari nitwa baruburana ninga rubayanke gombora turahanga hari mbona kubwenza kwa hatakurabo konka kubayizire bati icyo ni kintu kibabandize kora batakatire bona toyireta hamwanya bakabanza kusasa bitwa abantu abo kwabo bakaba batakutura namboye nito nk'abanyarubaya kandi abanyaruburara nuho tuyire tubetizi nerya muhimbura iri tizina ryabo konkito bakatimbura akatikatu ryo kwenyuma tutaine ho kuraba umuhanda gutaruho tizina ryabo ito abanyaruburara nito twabetsira izina muhimbura abo birunge bivagizire bata kandi kuba bakozire icyo nangwa ayibayombekera yibayize kubagira amayiza kwabo bakora extension yo butapsi ariya neighboring homes kugira ngo nabo batabonabona kandi twahiriwe twabuye n'abantu bo mugasho cyo nacyo nyenda kukibasimera okutereza abacyara empuno
abantu bona tukuba kuba sente ente nzendo mwanya basa kuteine mwanya ninga shikoro ryowaze grazing ushange nabo kare byo kuzireberera tabini konka nyenda kusima okubalancinga sides zona kumanya ababahanga bente nitwa bagufu abakutunga empunu okatumanya kandi ukazitereza ni mango hata bacyara buzimano bakwevuga kandi abakazi kenge nibakira kuba koyo muga muhango mumaka abo kuba hata wambitse emitware 5 ni umujuruzi bakakwereza 5 twaza kurenga hari ya gate izabone ziba zahuireho kandi zanjye nzibasakora cyangumuka so nabo cyo nyenda kusima abo kuba cyo bakorira abacyara yare ne cyamani okutuya yoti itoinkanka nangoro bura kare nkumuruka kandi ahuru kuruga niya beneshe mba mu ihangariyo na so umujuruzi abampurikize bono bakimanya rubura primary school ketura neshema kunka tutwakishema abo kuba honorable akateraho akaturetera akatera program yo kutereza exam ya wikire abana bitu nibabikora kandi barigireyo na first grades tuzine naimwe akubona umanya abandi bana buzima beje rubura tekiri rubura reriya raising standards na nyenzire tukomera ukache no tungwe bitwana tugamba because now point seasons te hogumza mu soronga okusibu orahenere zonka humuro kache munonga turaje mukahumura yakatugaruke program noko kujireba nentunguka ya district ya Mbarara kandi mu studio twine mu cyara Roida twine mu juru omumbebembire okustialinge ntunguka omuchwekechi tuya TV West katugarucyabona sent mujuru twine omwando mukaranga hanuya omunjenyeto kurwa bucuro twine honorable Roida twine mujuni okuruga rubaya edi kansara abugo mu region twine no mucyara Susan Tafa speaker awara district anina awara by subcounty nabo cyo omucyara Susan ni wanogamba twazo mukahumuro wanogamba hari mwari yebyo ebikoze specifically in rubaya now twantu twengera kureba binjya bikoze bwo mucwekecho turugenda tubanga yabari munonga umugibe bukoze rwengenda kutandikira ha cyamezi tukaruba tukaturi kuba munonga konkati inashituri kandi nayitorekerere kuza abo kuba damuzi ezawe ebizibe bito byabutosha ibyo buka ukoshanga ngo amezi nikagesande munjura zagwa aho hukwezi nkiba cyayumira akatwatsa twakora extension area zitari zimwera zimwere senka ka homa uko haracy'abataka ukagitufukura bunenero ruhunga n'ahandi secyo nyenda kukimusimira kandi yagaraka ya probingira project ya man munonga eri kuza costinga 16 billion abwarubanye ubantu wenda kutunga amezi icyo cyo kugira uti ebyarubaya bukashoba icyo ncyenda twenda kucyeba ni mwa abajyango byarubaya bukashoba ngo byo bukashoba kashoba tutagira amezi wote ina amezi cyende shone kibakiri ki so twaturinka byari bindi bina impurra konke bina atakwenda kugamba konka hati ahitorekerere na farmers ahi pipes zikuza kuraba babire compensated tank size kuza kushitama babire compensated so nyera kugira mu kusima hona reboroida abo kutukorecho kandi mbire buce munonga project ejo yone ija kutandika amizo mu rubaya ecyo kizo musako bakirigiremo ecyo nyenda kusima kwatanisa nitwe nkegombora yebaro kwatanisa na chairman LC3 executive yegombora honorable councillors bona yebaro kwatanisa nabo abo kuba nyenda kusima katurobingira umurongo taba network ya rubaya tukaturi kubimuno kamute na mpuruzangana kitara hano ya rubaya na businesses kaza turemere abakubintu wenda kora za mobile monies aho katukora shortages aba network kubura konka umucyaro kuyizire yatwagura ito abita kubasa kweyagura kandi kuyamanyine ngure arina hakubasa kuraba yije haturundana ka stakeholders begombora twashitama nawe yatujyati mu kikuru mukore menati kandi tukagikora nabo icyo kabona rebo kansara z'abatari yaha mazima nimbasima ukureba ngo icyo tukakikora ni icyo kitantu habe ntengisa documentation buzima kansara yarubaye ekakikora ni nsima konka okhendera kwawo wahenderaje hata ngamba twine 2 umurubaya mine network buzima
network aterije Airtel na MTN kandi nangwa no baraye habire habaho ubundi umuntu kweterere cyatakozire kunga amazima gakeja icyo nacyo nyenda kusima abanyarwanda mu kimanya amazima gakeja mu warobingire mu ngoti yareba icyo ni kusimira kutereza network ya rubaya nyenda kusima abo mashomero bwito gabire itunka baziye tukashura sente nyingi ngo abana nimaze mu field trips baza kwega ukote no burisa no buyingi konkata mashomero gija hari ya Rwanda kashar farm resort so yaba rukitukora kikatingire expenditure y'amashomero bwito abo kubeze stone spendinga umuriye byo mu kugenda mu kubana kuza kwebyo hatu no bakunda bagende se bigere tuzibabana tubatwara abaza farm resort bashoma kandi tarona cost yona nabo icyo nyenda kusima kandi nsime na management yawe okhereza abana bitomirumo abaga kashari farm resort hariya abana b'abantu batari bangenkanye konka abana bambara district barho bijire let it be the hotel omukuru yo mu factory ya lit okoyena hijira abana bitu abo kuba kunkujyanta abana bitu baba abana mujurize yari umwana wawe nabari umwana wanje abo kuba no mwana wihanga muri iyo bari kwereza abana bitu mirumo kandi ubwo mwanya gwana gamba yes aha hatambere buzima kandi tuguzaho n'ibihingwa byitu in fact yaba ro to inspiringa ito nkabacyara n'ubundi n'abashije n'abundi batwatanise nabo kureba ngo hati ntingira kimwe n'amani abo kubantu mango katareho kute ibintu bitagizira kata karuho abacyane bahinga nyanya za watermelon n'entonga ebindi ebimukumanye bikora mu hotels hatu rubantu bihinga kandi tukumanya ngo akatare tubyashuwa diru turukonda akatare abo kuba kuvuguza tuzista hine nabo icyo nacyo icyo ninyenda kongera okukusimira abo kuba icyo kikozire okutfensi ngire gomborra ito gomborra yitu compound ekere kabetemere obondo mona areto ahondijo na areto konkati byakiri bityo so nyenda kusima abo kuba gomborra yitu hati eri mu kishani kirungi kandi watu yamba watutera nente bo mu office ya chairman iyo bari ubona ripo uri kwija rubaya yashita mu office narenga ubuzima mu office iyo bari mnongo yari mnongo mchaza ninja ebyo abantu gamba tibiraho yo atwadukizine karindwi limitation impango n'ubwire so nabo ico ni byinji kandi nabariyo nabukutura nabukamanya nabo bine bakureba ibintu bwo utabigambire bakwikiriza ngo neki cyasigarayo kungo bari kusima abo kubico nacyo ncukuru omwami Tom turiyo tugenda ntendera iyo concluding remark wabare mwana mujurizi nyenda kusima TV West once again aba kutureba. I want to be very clear on this. Abantu ground nibenda obuhereza, abantu nibenda mizi, abantu nibenda nguto, abantu nibenda amashanyarazi, abantu nibenda amashomero marungi, abantu byamagara kubonera sincerely itwebyo byabirije agaranga tuba twagira amagara marungi kandi nsi neba yatunguka omuryecho ebyo byone binagamba Honorable Roida yarukwasire nkecha mizi enguto amasharaza ago ntugenda abo kuba waza gukora akarmo kake nko kwose ibyoma nko kugira ko saruni obwoma boko sebichori bona rubanu wenda amashanyarazi so amashanyarazi ngetabwa and amashomero gituriyare happy garment improving, even the performance has improved very steadily. Yeah. We serve and on health, I think health we are doing very well kandi na no kujita mwamani and on PDM sincerely I thank NRM government, in particular His Excellency the President, our parish development model hati abantu kwa kutunga kasente yakore kintu cye atiriho very additional kwiza. Yesterday ni interacting n'abantu abatungire sente za parish model abahinji banje muzeyi Karere muzeyi Ayitima
banzire ngo aba ministry ninga shaba secretariat Kampala bakijayo yaboreka akasenta kuyatungire yakatomba inyansi omwana gwe yagwarraje gwayera yaboreka na sente za banki ngira account kandi baba very happy ba taking an that note kureba ngo the program is doing very well, especially abantu ba burijo ebintu bingi ebikozwe konka mainly nigebe binagambaho and n'abantu kubaha obugabe abamwe noshanga batakusya buhereza ahantu konka obwabo n'okugamba I must say it. Yes. Bona nagamba kushaka kugamba to kugamba noko kamo kimanya action speaks louder than words. Omuntu okore kintu kizo kiyamba abantu deni owija ututera rumunga rather than kutera rumunga omuntu just for nothing. So abantu niyenda ku maisaba bakutureba mu politics ntwendeze entungu. Politics twachenda ezizo kureba ogunanka ogunoha ezirumu sectarian grounds because we all need education twenda mizi twenda marwaro twenda buri muntu kureba ngo obuhereza bwa government bwa hikomuntu and that's when we shall develop. Thank you so much omukuru Tom Karahanga ati uko kuturiyaha abantu bamanyambara kwandi bagitura mu bagiraba mu bajebembire baterwa makaro so bitugamba we are not discussing space science cyo tugambe ibintu biriho kureba so omcharoida tugeza kwendera ibintu bindi babigamba nguto intindo amashanyarazi amizi emirimo turabantu bakanakazana ikuru n'ibindi munongo ibintu bingi ko bikozire biriyo mu kicweke cya Rubaya honka hukuga n'ingano zana hebi ya Rubaya nayo twarayohereza nko we bare munonga ibintu ebi tikugira ngo mbikozire Rubaya yonka konka abo kugira ngo Rubaya niyo ndi kwebembera niyo natandikiri nakora ninjira aganda magomborora tikugira ngo Rubaya yonka niyo kubi naganda magombora gari kubi konka kagezaho burugomborora turisi nakwatayo cyo kurebera nka kagonji bakabina ubuzibu bw'amizi gari yagatirwe 3 cyandahi nago nagakora gatamburira kimwe almost crossing chorus kuzamu kasha na kagonji ya side ndije then kashare nakora yoza naikondo uzibwera za naikondo buciro yo wahurira meya nko kuyagamba miziga kakondo hamwe nangwa na kigoro uko nayo nkakora ya mizi then bubale nayo hari za naikondo zabire zifire nko zero naikondo zikuka 5 nanga mukaga so norangu naikondo zono muri mbarara zikazi rukubi zifire hati ngaho rukureba kandi yo mukishozi kure hatirwe 3 amiza kunaga kozire nagumizamo na leta na pipes amizi kagonje yakuri yabwengure bakabatine mizi nora abane babiri ni bataha mizi aho na St Paul's kagonje so kuna abarebire mazima nkahurira kubinashasha naguze ente zanje naje nakora mizago ako gakagatirwe 3 abantu batine cyo kunywa konka kundi kuraho nashanga abantu bari ni banyo mizi ganje mpurana nashimirwa munonga so side yakuri yabwengure nazasika cyanya kwezo kwempa untura ukokwe nkarunda pipes nazo mu multiple industries nagura pipes fuzo zishatu zone nazishika gomborera amizi gatambura muri kagonji so njerizeho munonga kureba ngo nakora ibintu bingi muri mbarara yona kandi nyenda kusima bakansara abagenzi banje sima ba LC1 zibona na LC2 zimwe na bebembezi batahi banje bona nyenda kubasimira kimwe kubatosire ndukora hamwe nibakwatanisa hamwe nanye ati nkebe bindi kuba ninkuru magombo rago nibo bakungambira turi kubi mazima tuyambe ati nanye ndiba ngo reka ngezeho kundi kubasa
watanise nabo ndengu nabakora izo nenguto kandi nshara ruhunga nangwa kataru n'umuhanda konka abo myambabazi yatwereza ifamu ye twarabye mu nguto abantu bakabatina bakora so norangu ninjezaho kwika ahantu hona kandi kikiro mwebembezi tashimiye kukoma hihi mwebembezi n'akagonzo kake akina nimbuza kukwatagana neza nintembo mukara kitaninza kuvuga ataho ndeba ubwo n'umuhanda barero bagusha hato umuntu nabatempted kubuza ibyone byo kora government neyongeraho ninga bakabikoresha government of course nayo neyongeraho konka government tunorangu Uganda ni impango kandi intasa yayo ninche kandi abantu turubinji kandi obworo bukabobworo abantu tibarije mbwene ati norange je mufarasi ngani njihereza hele center 3 ngani intayira yo no manyo ndiyo mushaho kugenda kurambura abashaho bagenzi banje shanga abana bakusharinga umufarasi gumwe abana babiri barwire bari ya kitanda kimwe barwire kamwe kakaka rya drip kandi karyaho so kuna atahire naganiraho nibanye yaje ati no atiwe mbabaza uninzimanye gendo guzente ogurura abantu ki emifarasi nagireta nagitekamo awahi wareba ni mama kids ngani impereza bakazi binenda Christmas gift nabahereza bazara je na hati ni bazo mu mahere centers gabo bazara bamuhe bafu ba mama kiti agenda shemereye so nyoranga kankoratyo ninkunda kuyamba ninkunda kuhereza umuntu nabasa kubuza noratuje nduza kugeza kuhembera atari mnonga ekina cyo ndiyo ninkibuza kwanyo nakiteka umuntu yagira ati ahoko you see what you are doing ibyo taga hicho bakweta continuation abaje tagumizamo ukagumizamo yebembera deno ukagumuinira karyo yo gambira abantu uko gamba nokora na no kubakorera ariko bahati no basabujiroti bazugira bati in the middle hati yabireka ibi akabirugamo so how do you intend to keep working for nyowe hati nani nkorebe nimbikora nka district councillor kandi owatorinwe okwebembera abantu kandi uruhanga yatiremu umutima murungi go gukorera abantu so nyo ningumizamo ninkora of course nimbuhorero mu bantu nibakingambira ni uko kwakigamba observation yabo niboreka ngo shemerere kugumiza mu kaza higuru kananye kucyakubire nicibasika tinkwanga abo kuba noreba ngo ninkozese ibintu bya family biruhanga yatwire nyo no mushije wanje na family yanje kugira ngo ngabaneho n'abantu konga kunakubasa kuba nintunga uburyo bwo kutunga musente ningasho umushara gundi kubasa kugura munke ibyo bintu tabandize naguza ibya family aho nkatsimana ruhanga mununga kachikunda abo kuba nabantu nibakikunda nibakunda ati nkabo bakabije wanje kushomerayo kushome bya farming abandi noreba barya hante bariyo nibashoma ukundi kuri sente zanje so niwe nikwendi ninkunda gukora abantu kandi ruhanga ko yakukunda tomanye ngo hato noreba at that level of cancer district cancer na jenje wansa give an opportunity wahika higuruho ibintu byanguha kubaji ibintu byanguha first of all ni connections hata hinashikire connections nzine nimbasa nimbasa kushaka ibintu ahindi kutekereza ngo abandi tiba kuhikayo ako kubakubire nibahikayo ebyo byone buwareba urukarara rubone bakabire nabo babikozire konka nindonda nyibuza bone nibatura guha abo kuba abantu bitu bari kubi kandi bindo buhereza service delivery is very very poor nana ubwebembezi bwito bukina makongera naryecho kukubora district councillor kugira no bori for example district councillor wa Rubaye no nauba uriwa district yon no bori district figure exactly so waba no si abantu uhereza
really no boy ni mandate rero ninko yo najya hati yaba MC n'abadampi wambara yo nabasa no gukora witu rwampara mbarara witu rwampara koga nakora rubaya nakora kagongi nakora ubwari nakora practicalité yaba member wa parliament byakubagebera John bikora umuranga ryo so that's how it is so naje cya applying mu gihe so umucyaro dakagambo kamwe kamuhe abantu batureba abantu batureba nyenda kubasima munonga nyenda kubaramutsaho kukira munonga family yanje nimanya bari ni bandeba abakozi banje bona no manye n'abakozi binji munonga bakika 500 baza kutwariza hamwe so bona nyenda kubasima aho kuba ni mabari ni bareba umuntu wabo byari nagamba kandi nimba kunda abo kuba nitukora hamwe nitwataniza hamwe nanandi byo bwebembeze bintari yomuka ibintu byanje nibabikora nshanga byo nabyo muteka akuba ngabiteka mu systems ndi umwe na mu responsibility ye bine ni ba supervising projects zabo kurungi tibinishora mbwenu nyenda kubasima simbera kimwe abantu bambara mwena kira munonga rubaya abantu banje barubaya nimba kunda ni murebe ndi gukora byona nimbikora kuja mu kandonda mwantera karuru kandi ninzagumiza mu bakore nyine shonga ndambara yona abundi kwatanisa nabo bakansara bona abegombora yanje n'amagombora gandi mwe bari munonga kandi ni mabunye naha mwe bari ku shendekereza tukaganira yabare kwisha nyenda kusima muri ngo mutano in a special way abo kugira ngo ebyo koze nogezaho kugamba kugira ngo obyoreka abantu abo kuba in one way or another no inspiring abantu outside rubaya outside mbara nabo kugira ikibakora abantu babo kandi akibona kigamba kikagabakiro na what's wrong with talking about what you have done tichiro wagamba iki wakikora wakigaba na abantu bakireba no ndijo nawe aribyo biturwampara ninga hande nabajya tunanye nawe zagamba ngo tuza kororo president witakana celebrating achievements ze nanyo kwija ndiyo ningambira abantu what have achieved so bari munonga nyenda kusimira echo kandi gumize muno chikora yeshene chikora umucyara Susan Rutafa bari kwija niyo kora nkakarebye witness byangwe ibintu tubireba bikoze uruwitu umwami Tom niwe bari kwija aha kuhamya nguhine bikoze ebiroho of course nibajya bari wati have but seek more no kongera kwenda hagire bindi byakorwa of course mwine kasaraza bindi nabo baje ikindi kibayengeraho like that intunze binga mu legend nyenda kusimimwe abagomene batureba ku gashayisha tuzabashayina ndacikemo tutekwa kugarukiraho kandi nkaburijo twaba turi ya TV yose mu studio na abantu Vincent Mujuru tubendere cyo cyo turi ku rugaha zakusiga katambi akarukwereka mwa bikozwe umucyara w'idogo tugumerera waha bagumize muri katureke murari kurunyi mukama turinde zakureba n'ugundo murundi TV yose naraga witu asimwe kabasimwe base kugabira amagombora gona kambara district twabahereza enumi zo murembe kwenda mu batungure ente zabo umurembe guzahiku na nete zikanye na n'amateka kanye batungure amakagabo kandi bashomese n'abana babo ngenda gusimbira kimwe na mama Jeneti mwe bare munonga mwe bare abalisa nimanya batungurikize kandi nibasimbira kimwe ndikuhendera na ngenda kushaba ngo iwe na mama Jeneti mwije mutayire ahafamu yitu erimbara nerwa aharuguto bakora sibihabwe ni kilomitazi 20 zonga ngenda kusimbira obusinjo bwaturetire amashanyarazi tuginde nikatubasa kora iyo kati yitu na nebindi byone borije watayira ahafamu yitu ntizakushemererwa kandi nitwenda tugire iyo kati yinjiye bari munonga your excellency our president general Yoweri Kaguta Museveni and mama Janet